Dobar dan svima, ovdje je Serbian Game 7 sa vama. Danas da vam pokažem kako da napravite sjajan top u Minecraftu. Prvo šta vam treba vam kamin, onda treba vam to ću vam kasnije uzeti, treba vam onda crven kamin, treba vam crven baklja, treba vam jedna potisna ploča, treba vam ograda jedna i voda i dugmence jedna. To je to od prilike što nam treba. Tako. Čekajte sam da ukucam shift. Tako. Ovo ćemo napraviti. Još sad i ovo. Napravite ovako blok kocku 9x9. Treba će vam i automat. Sad stavite ovdje automat i ovdje automat. Onda ostavite dugme, ovako držite shift i onda stavite dugme, a ovdje na ovo stavite pa jedan redstone. A vam gore iznad na ovo stavite jednu bakljicu i onda na tu bakljicu stavite automat. Sad, ovdje izbijete ovu, kako se zove, blok, stavite onda ogradu i na ogradu stavite potisnu ploču. Ovdje idete 1, 3, to znači 4 u vazduh, a ovdje naspijete vodu umeđu ovo. I onda zatvorite ovo, sad izbacite pošto ovo neće više trati. Treba vam 4 steka dijamanta, imene dijamanata, TNT-a. I onda u svaki automat ubacite po jedan stek dijamanata. Mene dijamanata TNT, evo ovako. Još ovako. Evo ovako. Sad ovdje kliknete ovo dugme i samo mi stavite. To možete kad gledate, vidite koliko je taj top izbaci. U sljedećem klipu ću vam pokazati kako još jedan top napraviti i do sljedećeg susreta, doviđenja.